Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udhu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. اللهم اصرف عن إخواننا المؤيدين لكفاح المسلمين في غزة من كيد هؤلاء الصهيونية الإسرائيلية. اللهم اصرف عنهم كيد الصهيونية الإسرائيلية. اللهم اصرف عنهم كيد الصهيونية الإسرائيلية. Ya Allah, Engkau jauhkan mereka daripada rencana jahat golongan Zionis Israel itu, ya Allah. Allahumma ansurhum wa'inhum wa'idhum. Engkau bantu mereka, ya Allah. Berikan pertolongan kepada mereka, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabatika jadir. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang maha berkuasa di atas segala sesuatu, dan Engkau berkuasa untuk memenuhi akan doa kami kepada saudara-saudara dan sahabat-sahabat kami yang sedang menghadapi bahaya di perairan Gaza. Engkau berkuasa di atas segala-galanya. Maka hadza doa wa minkal ijabah. Ini doa kami, ya Allah, dan dari Engkau lah sahaja yang kami harapkan pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir! Allahu Akbar.